ababeto ya na wo se di aseda e ma twade ampon kwa me se watimi ama na wo twe akọ ababeto enye nipa nyina nya ne sei enti se woda na ade chewa mesere a na wada nyankopon ase se wa ma ade achon se de moni ni dada na de okode bere so se ya na ya tsena se ne ya twetwe nkomo na ye nyina ya timi e de aboye bra ansa na ye be hye na ase no me de aseda piesie e be ma Great Star GH omo na ne o mama me atade kama ma sha me de ti dwumadi so me ho aye kama nyina e Great Star GH afi aboafo abaso yasle na wotwe bia ntim betra ha bana ne no twetwe nkomo e time herbal mixture or si malaria de wadjo anytime afi give us P capsules for or si bema obebo adwuma and give us multi-purpose cleaner say ye form ye towels or towels do bibia carpet bibia was say yetimi epipa mane ye fede mesro unya give us multi-purpose bibia ebeko kama pa na ye fe afi Greenfield Scientific Herbal Clinic for say eyen dompemu ya rear a stroke ya bia mesro unya ko Greenfield on be show na bibia aye kama Sultan drinks say ye engagement any occasion well the Sultan drinks on be show na bibia aye kama ye wo coke ye wo ginger ye wo fanta ye wo flavors bebre enti utimi ko Sultan for ha omo be boa ma wo occasion no aye papa KNG Herbal Capsule say ye infection ma na ya na and sansan ha ye gugugu baby be ma and sansan gugugu baby na niema nkoso amesro and one KNG Herbal Capsules ukotobia ebe boa ama bibia aye kama ebi wo ha abrochi aware ye ya denim se ye ma menom bebre tetene de ya ade a kyerse unya bogase ya eni gene animunya wo mpa ai uba ye kuro ho baby kura na nyumbi be ne ka ne ye huru so na ni obi ware boga sa na de mihuru so mani monyam siso a na chese wa ware boga no onka ho obi wo ha abusua enamfo enam so woni kurom ha nti ompe ba yasem obai da kam otifipam chese asem anim kura na ba fafo no wa aka etania mani nyina etimi dia ware jaye ba etimi de ba Bible says lack of knowledge my people perish. And those people doing that they are lacking knowledge. Esan say sebe me na me kunu aware me na madam for ye wedding na me tu car na me call wedding ni bi na wo phone frame me kun e ka kire ne sese bi o yiri kodi be ma achi na me hu yiri sort be ma foforo e car front e ma ne de na rura e bi a hotel ya ye we Kasamora hen na wo kasa a kire na wo pese me kunu na wo ho no se bi o onko no maduro no onwu ana onfa ne ti enko bodem e san so do minti when say enye jealousy and enye enviness why would a friend do such enti no emma ye kasa dodo when we less talk we will less have problems okay enti no me de say me oba na say bi o me to me kunu ye boga ana me boyfriend ye boga na or sponsor me no ye bibia ma me a de ne abrabo ma me hu se de nipa da sani su ne bite ye I don't think say I mean me fa konya kotena ba bi na me na mfoto wa maka say me boyfriend ye friend no fikansu ageni mboaten to America me boyfriend ye no na otwe bia ma me maybe $1,000 and I mean I won't do that. And most funny thing is that the social media it's easy to search. Thank you. Me kunu di no kra na we hu no kra no. Akwa Facebook. Na obo nso ani pa na be pia ba. Na emema nso sese omo so ko Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Whatever, wherever we go, they go there. Sometimes we push them to go, and sometimes they are there and we also push to follow them. They say I don't expect say me yonko baby a say me nua ba itie ya obe kan kunu ana ne boyfriend bi ho asema kire me nua fa sha otrim me so ade ba kwa me hu wo mun say boga aware e ya de edi tu ye ho nti e kasa na obe kasa because ade be ma ni ha a obehu sort ma say be ma ni ha a obehu no enti ne say wan fa ntutu ho na che say wan kasa o mi kunu ne friend na atiman prempe any say no o ono no ye say o you o ti America enye de ezan say wo de bia o ti ka mu asa wa ware ka no ena enti ade ne de ye be kasa na wudi tu na ye agi wudi tu na ye say ni wudi tu na ye kunwi sister ade wo mu say emma ye kasa wo hwe ye emma oba bia wo be ma wo scope se ne na fufu oku so to my say oh emma bebre so it's emma ye dressing kra kire se me kunu wo bi say ye ko ba bia me stress me ebi kra ti me ye honey afi no me do ade na se o opese obi ehu say wa ba wa kra ni kura nsa no wo ba also bi wo so wo bi pass ye me da was say reserve type
who the kwa sister if God opens your eyes now who say nipa we me come some children on pair I mean no time will no me who bebre enti na me tie na say me boyfriend ye boga na me ne what one na me be catch say me boyfriend or to America not to UK hey ada ye no an say na me ada me oh sister baby me face eno an say o boy wa America e be o Virginia o de yawo baby e na ye hu o ye ayi o America sister na say ni sister me dey make church ye be kwa kwajin krato aboafo ye ba ye be to adwumade no so. Hi darling. What be a high fee and intima kwakoto kapete bro. Me sako kan Givers multi-purpose cleaner. Any jo how are you? How you from papa? Wow, you use terrazzo and a rubber carpet. Ni na wetin use? Mama me. Any Givers multimedia cleaner. Givers multi-purpose cleaner. Givers liquid detergent. And no na ma high we am saying. Wow. Why you dead? But I say, oh! Don't worry. Give us Roseau na that romantic. What tell me better how sexy. Give us Roseau. I'm a yansa here to say wine. Entina me do it. Give us Roseau with the senior man. And many ye crojin. And yan na ewo Ghana ha. Sa wo pedudu etu. Obetimi afre Give us clean care. Ewo 0543 222 470. If I shall be an Amisha, dear bag. Brade, and not to be. What are you see about Queen Wayne say? Bra, said your time about Misha, it's your chimney me fearful, and Yadia about ever say. Really, I know this offending now. Bra, some make us a midi time about Misha Huadansia, reassing na ebetemenka, 87 malaria, red runny time about Misha. And you go, dear, no more to want to meet any deal. What runny time about Misha? A drink and your ma or bar waffle through. The one mark for down for any aquada when you fear do you know. And some of the total about Mr. Gravy. Shasawako Hospital and NASA Lab. I'm what who said, oh, a 3-day malaria be answer. And Crossway, Food and Drug Board for Agiatu. Kayo, the time near TIME. Time about Misha. I feel malaria fever be than diva a woman. Ever trouble. So what about what your papa be not? You want to say, Bama way. Yeah, this is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from no one to me, but to my dear one pim. Give us P capsules. Over do us, Mama. Or no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you from? Are you from? They na upon permission ba bet share mo as a niji. Bosano. No. Ni de nefi waka wo. E friend give us cold capsules. Say yes is yare na wo so. Ko di wu ni pedwem wani na wo posa amaman entimi ma wunja wo nan yi. Unum give us cold capsules. Obey free. Lawyer. Give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Open Chinasuma. And men what if you do what you do cronkwan efa. Give us core capsules. A painful about time one more menu for one kwada when if you do me no come. Mrs. said, dear Marco Greenfield Scientific Herbal Clinic. I go with the Tremancasa. And to me come in sesame. Obian Transima stroke, we are can to them bio. Some make a show now what you show home. Greenfield Scientific Herbal Clinic was saying weapon to say hypertension, or Barney Bema war, diabetes, John Somu Yadie, Coco, make Canimajadie. Oba Missy Jana, Nancy, Mameshia, Siamani Casimubuyano, Greenfield Adaroma, and Omatro Trauma name, in no Packers and Yan, the Spana Koda Yajma was an antibiu. Greenfield were ultra modern laboratory, any diagnosing machine, what this kind of human system no was signed on a Jinkwa Gallic Plus, a boosted immune system, na sign AMA BP, or be a halitosis, and Nankambani one and Numuno, on Fanco Greenfields, no betting is say, Greenfield Scientific Herbal Clinic. One more Nungwa Adogon last stop Estate Junction. For 0243 983906 and now 0261 651898. Greenfield. God is our healer. Greenfield. Your last hope. Many things come and go, but only a few stay forever and become part of us. Sultan Cola.
original drink made of black seed with mineral water, natural flavors, and amazing taste. Refresh yourself with Sultan Cola. You know what you drink. Yakwa kwa jinkrato aba afini watina se dwumade din ededioko ene nkomotwetwe ye bisa se eyese ba na bema ba ko bewo aha na bia Ghana ba ko amanone a omotwem kana na se omo ware susan so be na de ba na eboa ware ana se emwa eno ho sam keka na eguso a yetwetwe nkomonti se wa abade atena se na tie bi nyina ye fa embo ye bra. If I'm your friend, who trust me pa. Se see ayeti you left uja o mobile phone to her. If I take your mobile phone, na number be fret, ebi why na my love honey. Na e din ni betoso. Ebi na enye love ni bi ebi na we die e din sometimes call na bi buy picture credit me na mat me ba. If me you are down for na me pay we na person follower. I will pick this thing pekeke no me follow ni pa no. Na me follow no so menya no ebi na wo kra ne nyama bia wo de kire na nya fe me kwa me kire ya obetimi abe feel me na obetimi abe love me Debi o asem o ka na me gitumu na so me ka se distant relationship na ko ba ne say no person o chese enu pe na ya o de ba chicho we okay you wow sister enu pe eye boga na waware no sisi a sa de na ye enye so ne na ma wani je sister sisi ka na waware no ai 100 million me kra ma me like no so ko to dwem baby me nka ne sa esese wo toka kese ma me no mu hu sa wo America ware na ma ware enti na America de chese obi hu sa American marriage enti ni chese bibia ya America me nsuo ya America me bibia ya America no mo me fia mo ba mo say yes America asenti no mesua honey because eno pe na ya ware na ware so also per distant dia sa so portray sa de nti na hu say e man bebre oh ene de o wa ha kra yetimi snatch enti no ene na ade be ball bra say o wa ha kra na obi ena samanka ntrɔ na wo so se ne wo ken sa wadanfo yi ekwaye se ni se na wadanfo no onimo wo onimu se wo ne sa guy no ko out yes no onim enti bi de me ka kyerɛ no ma kyerɛ se me kunu no ni di ne adman prempe o ye fitani wa brochire ana so oton se ni se na me de ne picture kyerɛ na dabi mi ko hu ne number wo ho na squad that me abam Jesus and no dia ya be bro because what the me boy boy na wo ana se me husband boy na wo oh there be say emu mienu obi o ha ebia etimi ya husband etimi ya boy yes etimi dia me de be kyerɛw se pass the distance dia me de be tutu me ho ene dia me hia wo madam fo a me yam wo hu se me boy wo America ana me kunu wo America no American pa ye hwe bibi so ha sei ye mfa ne se obi so ha abrochi aware aboa ne pa emma bebere wo Facebook a ana Facebook so ne binom aduo mo ho pa obi wo ko share dukunu wo Facebook through Facebook and no so abrochi through Facebook watimi anya efie through Facebook ejapade bebre na niam bebre na mema no so aye eti sa emma oba na be ma no edi nkwa na ye be ka kire sa oba na be ma na one de wagye atum se distance marriage no ope edi na wo so ye me no ade ba kwa me hu ni se obia motive behind aware obi wo hanya sex obi wa bone bra adwumu am no hu se sise bibia anim nti ono aware na nti na ebinum timi ware papa payim but you okay because sika nti na ware yes enye sa sebio sex ana se bibi won ono ne de ni se obi obema na feel good just said your pe bia o de be ma no ena nti ni se wenya a distant relationship and a marriage and whatever na se nipa ni timi hwe no ema ni bibia o pe ema na koma to ne yam enti distance na enye obia na ha no me de ha me ebe ha me pa but obi wo ho a ha no because the ope wa abum bia ye de ama no ye sifi ama no ya ma ne car na ye hwe ne maame obi wo ha nka na ebusua na nke ha no ebia ne maame ne papa ebia ne papa ewu ana ne nua no mo wo ne nchen papa ya be sidan kakraka ama ne car na nyama otimi hwe ne nua no what else into obi wo ho a distance na one pa yeah but percentage wise no sha and ka few penalty me boa because we ask no sha ne sa no so be ka so discate sa obi hu say obi de baby no hu say honam no so hia ne de ho no hunya papa no ho ne nanim guase be abeto we san say ba be che one day say ayi gate man bi
ena eye adwuma no esan say enumguase aba wa ho nti ne distance ne de me de wo de enyem mame me distance ya sam na obeka abna me so distance ne de enyem mame na ye hwe distance a me ne be ma ne wo mma ebipo na ye nima na woni me wo distance ya me meti abrochira wo te Ghana ha no eba ne be de na ba sabi o wo be fa me ba pa obitimi ware 5 years na busiafo se na wo be meti abrochire wa ba time da no so acha 2 weeks oko ne kra ya kese ex na ya kese ama wadidi ama na ye chufo eti o se mi ko treat sa ex nyina na papa yansa na sabi o hunsu e betimi mama nyema be wo e be do snoko me da wase enti no me I don't like distance relationship empempi na mani bi o hanya awo e na ode ba awawe no sika na o sister uchi obi motive behind marriage sister obi wo ho ne marriage or marriage no sister enye hwe ono ompenkwala ezan say obi wo ho minimum obi a ompenkwala o nkwala ye dede wo na som anytime wow esa akwala sukra na ne buafu ompesa it's my life me pepe ma obema me ba if you want distance mama me wutu leave me and go when you want to come when I want to come I come and no say me me ne watna but say what say me ma show kawa me ti abrochire me ti Germany me wo UK me I can't me alone no now ade ba kwa wo me say wo bi wo ha force be ma na oba ha adwuma be na obe eno ne nkomo no adwuma ben na be ma ne ba be ye that is why emma so ye kasa onya ba ya oba ya se ni sika ni asape na kwadwefo wo de nkrofo akone do wo nkobi ena wo ye say because be ma no oni bibia o establish wa ha say and it doesn't help in a way when it comes to money aspect it doesn't help and obi wo ho asika ni nti obem wetu kwan ba me de distance na de me disagree kakra ne say ebitimi chebe se 10 years no ma every year every year dia oba dia metimi sister say every year be man betimi aba oh oba one kra me pe esan say ye be boage me so elom bogayere elom bogayere na che say me na fufu okwa na me kobi me na me ba mo be ka say hey maba me bie me ka mu a wo hwe me ice chest na me nyama ewo mo sister abocha ware de edu ba bia ehu hia won edu ba bia ehu hia so betimi aba every year bia one bi pempo a me okay because 1 month ye betimi de egu mu saa aje wonya fertile sister aje wonya fertile wo say 1 month obetimi de egu mu saa se ba na wo pa 1 month ro be kono na wonyem yeah enti say 1 year dia mepe 1 year dia 1 year bogayere nkwa de ye bogayere Mrs. Rings bebre abode gold chains no mpobwa na nyi na ebi wonya bi wo Ghana ha ni aya shepe wa shepe ampa ye be kwakwa je nkrato aboafo ye ba ye beto aso Ebra, if I shop, I'm sure you will bag. Bra, ade, and not so bien. What are you saying? See about Queen Wayne say. Bra, said your time about Mister. It's your chimney me fear for any idea about ever so. Really, do this offending na. Bra, so me cause me the time about Mister Juan Dancia. We are singing na ebe temenka. It is some malaria. Where do any time about Mister? And you go, the no more to want to meet any deal. What do any time about Mister? A drink and your ma or bar waffle through. The one ma for down for any aquada when you fear do you and son of the time about Mr. Gravy. Shasawako Hospital and answer lab. I'm what who said, oh, a 3-day malaria be answer. And Crossway Food and Drug Board for Agiatu. Kayo the time near TIME. Time about Mister. I feel malaria fever be other diva a woman. Ever trouble. So what about what your papa be not Yeah, this is my secret. Give us P capsules. Pema wa ho din confirm na want to me bedroom adin won pem. Give us P capsules. Obedu ase mama. Ono ene me lawyer. Anti wo lawyer no na hye obotom. Are you bro? They na pono permission ba be chia mo a ese ni die. Bosano. No. Ni de na fi waka wo. E fa ni give us cold capsules. Say yes is yare na wo so. Ko di di wo ni pedwem wani na wo posa amaman entimi ma wunja wo nan yi. Unum give us cold capsules. Obeye free. Lawyer. Give us cold capsules. And give us
P capsules. Hey, and give us free. And men are waiting for you to watch the Cronkwan Efa. Give us core capsules. A painful a batter, one more menu for an inquadawin if you do me a nunca. Mrs. said, "Dear Marco Greenfield Scientific Herbal Clinic. I go with the Mankasa. And to me, come and sesame. Obian Transima stroke, we are can to them bio. Some make a show now what you show home. Greenfield Scientific Herbal Clinic was saying weapon to say hypertension, or Barney Bema war power, diabetes, John Sobuya, Coco, make Canimajadie. Obama Sija and Nancy Mameshia, Siamani Casimubuyano. Greenfield Adaruma, and Omatro Trauma Nay, you know Pakasi and Yan, the Spana Koda Yajma was an antibiu. Greenfield were ultra modern laboratory any diagnosing machine what this kind of human system no was signed on Ajinkwa Garlic Plus a boost immune system na sign AMA BP obi a halitosis ananka bone won enumuno onfanko Greenfield no betting say te Greenfield Scientific Herbal Clinic. One more Nungwa Adogon last stop Estate Junction. For 0243 983906 and now 0261 651898. Greenfield. God is our healer. Greenfield. Your last hope. From natural mineral water, freshness of lemon and mint, power of ginger and ginseng, vitality of honey and royal jelly. The millennia-old secret of black seed. Taste Sultan Power drink now. You know what you drink. Yedo bibi asere baka se fidie so enen so ebio e wapomode ho asama ene ye de brew e de free time herbal center for aso ye ka se time herbal ye ne adwumaku e de time herbal mixture ena afi ke nje ba capsules aba edwa so me so wapomode ho asama ya de ahia ye pa sabi am no ka se obi ho eye no bojo wontimi nkasa wontimi nka no ho wontimi ye no ho hye chese ono ankasa hu se no honam ye ne mmere honam ye opan so abetena nipadua no so wote nkasa ne nkasa mu ye ne ya ne nkasa mu etutu no onipa wote menka se won sansunsu aso bibia wo nipadua no mu a eduro betimi aboa wo time heba mesha ene bedi wasem ede ama wo aware safri onyankopon na enso wo de adua time heba mesha mu eno ntina da ne da nyina mekanfo time heba mesha de mani pabia wasase so te se opese wapomudi wasem konkan pa de a agese wanom time heba mesha time ne TIME eno ntubon sa abre bia na antontom ye den eda ho na afensu atwere time no ede agu hanom mesoro kwoto na se ye ntwere ya mesra wo jai efise ebu ntran mo bi mfa so kore ena na wa chenchina yo obi nso ho se ne ntinimu na twetwe no obi wona ante kakra no wagina obonso was amintinimu aye me ya mintinimu atwetwe obi wona ante kakra se ni nantini kurampo ya dan emuni ntinimu atwetwe no e ba se onuadofo na wo hia time heba mr time heba mr e bia na wo yoba ene no ntimi ntima obi obuduru bosome na ema bosome mienu ema bosome miensa na ema ebi obu ni nsa kurampo anda ba ko na mienu na ajai de aka wo mu no e de na ba be ya de abo nipadua no oba wanhwe na ne wano no time heba mr ebeduru ba bi na do ha kase na ba betena wo so enu ntini ese oba bi a otimi nka no per time heba mr do na ntimi nom na emboa na omoja na enye kama afi nso bosome so anani nyina ntimi mbra kama se opa bi atimi atu obekwa kiyanji center imbrom abjan so kumase wona akwaje o time heba mr na nso atimi anom amana aboa wa asiesie no apomode ho asem akosoro ye ade amawo na ma betimi afre so 0244 417 669 0503 869402 yeda obi bia se na otwe se na no ye besen ahia bi wa pomode dwumadie so yeda masema kra mu nyina ya kwa jinkrato aba afri ni watina se dwumadie din ededioko ene nkomo twetwe ye bisa se eyese ba na bema ba ko be wo aha na bia Ghana ba ko amanone a omotwempena na se omo ware susan so be na de ba na eboa ware ana se emoa eno ho sam keka na yeguso a yetwetwe nkomo nti se wa abade atena se na tie bi nyina ye fa embo ye bra afutu ben na de be ma ahwefo obi wo ho a nikum eye boga ne yiri eye boga obi wo ha ne life no obi bogus nkwan no wa date dia sem no de be masani pe ya ohwe ai ba ne sei bia de meka kira hwefo nyina ne sei Mr. So we oba na woni wo kunu afi na mo relationship no my long distance relationship we be dia oba Mr. So na wo abrochiri a e wo say ya wo ma onanye ntiatia wo fie se be ma wo nsuso na wo ho no ma wo nso ma onanye ntiatia wo fie esan se ebusunya de opese wo ye ebusunya ne de ma wom na se be da chi wudin anjera ana wudin ampepe mfifie
esan sese ne woji wani na onya wiase japade nyina na ohwere wo kra na ohwere wo kra so wan se nya hwia mfensi hwenja udin ayira udin apopa enti mesra wa e wo se utimi na oyere no munya maba mienu miensa aha afi okwa na oyere so aba na wo so makọ na munyina mo okọ na mo basa eno na ma aware ne anije abafie elom dia futuo na odi be ma ahwefo a ehwe yen me de kakra me kan say distant relationship me de mempe but ebe ya de a obeba every year obeba 1 month bi amayaje eni dia metimi esan say mpempi ni sikanso ne ye de ya aware esese be ma na okope skaba enti sa o distant relationship mu nko ade anase marriage mu na also be trend dia twen because okope skaba na se wontimi ntwen dia sister enkomu kura emwa na sa na mo be kone ye wodwumade sronko bi ayeye wa ha se ende wo ba de ekoso no wanye bia okofie se wo ye sure so ko de ekoso eti ene se yi ba ko eti pick and act handy ni maybe there ko for CMB South say so ko to say ukunu ene wo papa e da nsuo ma kwan no be save no unim Ogbo I call my daddy Ogbo na mo bunfu what's me bu ho na me mama anti esi de esi me hu me papa na wana mukunu okun o radze fa mbone chem ai hwe mpapa wa bone bro wa hwem nanso mukunu dze ebi afi na wa chem bakor orbe ye adwuma no wa aboam ne metu me da hwe me bei na se me ye me papa na se me gya me kuna hwana no be so ma ase na metu ma so ogbona na mpapa fa mbone chem me yi mukunu na me gya ate o question so what is our vice president's wife Nadine she si abena me or per life sa no hey nya yes de mi ni Ghana hayo ye say den bra mitim o wa wuze din bi o Samira she oni ma karasida na me bebo no because be refi ye da mo ase so mo yi nsem ya no kama pa na ye wa chede ya de ma e wo de koso e sultan drinks for say wow drinks na cha say boko fi mo say yeah sultan for so e wo ho enti sultan drinks yeah da mo ase papa e de aseda piesie abama aboafo abaso yasene na wotwe bia yetimi adedwumade e ebre wo ba bibia wo ena me ho ayefe e Great Star GH4 ne ba so masene amadwumade aye kama me ho ayefe nyina e Great Star GH wo be ho mo wo West Legon ala betimi a follow no so Instagram na numbers bi go asie o contact na bibia wo pe bia Maxi dresses there wo benya bi wo Great Star GH afi e time heba mesha o se malaria de wajo anytime give us P capsules or say manpower papa onoma bibia ebe kama na give us multi-purpose cleaner say your foam your tiles carpet bibia ya pepa emafie eye need ye mesrew kona kope give us multi-purpose cleaner na bibia ebe kama Greenfield Scientific Herbal Clinic for say yare bia yen kasemu eye stroke yare bia mesrew so oko Greenfield dia on be show ama bibia aye kama afi KNG Herbal capsules or say sansa oba anin sansa tabu gugu ye be ma wan hwe ye timi ko fa yare pa brew nti so hu sansan bi na niam bi nko ya mesrew ko pe KNG Herbal capsules na NCC ahemfie na bibia enye kama afi sultan drinks or see event bia ye wo ho ema afi me da me crew ase se ba so yase na wotwe bia enam benti yetim di dwumade ebrew aha ne beba me di dwumade esi na afi me kayo se on the 4th of January e wo Brekum Presby Park eye me ma me Madam Teresa Kunama dodo na frene abna kunama ye be katanachi kama pa abusia nyina enhyeden abna hyeden na wache se na yebesan ehia wo de kos asemba akron da bia me ka kire mesinya me wo ma ebeyeye medase dieko bedi mechina obewu dieko bedi mechina mi ma wo dieko bedi mechina obewu dieko